Lengi samatra shidile tadanda de tsin chiudo chireshiro ani saan lega tischi ki ngaudo chasro ani nindu tundu ji so samso kasa gi dublang ki gangla ya ani nindu ji sero ani dele ya tangi mangushu chi chungshiro de indikabla da dublang yimba ina ani France nanglo la ro procedure dublang chawa ina ani kangi khande khande yo me darwa tinde thola ya nindu chi so yi mi sumdons ki tangi chungsha dinangshin ki ani subscriber ya pemgo parsha ani tsamulo la gyapyo nanglo thuchin na shwe yi ani thari nindu ki jushi do dirwa ya ni ki tischi ke chimbu do ji che ani yabudu samso so na andi khari lanarwa ta kesi procedure ani dublang lairwa France nanglo ya procedure dublang chawa ina ani delaya ani gyoku thare girwa ani lamga dinde dwe lanarwa ani lamga kha ni sum chidurwa andi yang kiranzu dublang chacherwa ani lamba dinzu la yang do mando di susu debarwa di indugala ta lamga ani thangbu dikhar dulanarwa ta France nanglo la ya leche ani procedure dublang chawa ina ani procedure dublang chawe kablarwa ani khala warta kerang la ya ta thangbu kyapju shuwe kablarwa ani kerang la dilungba la ya pingya la ro phaji maji ki ni pingya dindi yewe mewe ta dindi keje mangbu stigil ro dikap la ya ta pingya ta menani merang la ya ro yewa inarwa ani yang pingya takarangi nyema kyapju ta kelen sagyo cherwa kakda seju lo chuga jiyo dinde yimba ina ani pingya digi ya dumla ani kyorangi mingda kelo kese da tsangma nyema she yewa ina ani nga pingya yo dinde re la narwa yang ka chik la rwa yang procedure ta normal raya gi chances chi yo rwa di nye kachin la yo la na nyema nganzu michile indi chungur kogi thambu kyabji shiwe kabla ta pingya yo la di temba jidwa yang pingya di nyema korang ming tiwa da tsama chungdwa an dawa sum shi jila ya kamju gyawe kabla rwa ani keja dunzu ten suedu ani pingya yo la dwa kamju gyasa la yo la du kabla ani nyema me la shas tanda yo la ni takda di mindu la ni kamju shorwa di chungyo rwa di indu ta kiranzu gi kogab di simche rwa ani kesi pingya digi kirang nyema ming ti yuwa cherwa paji maji pingya digi ani kirang gi ming da kilo kesi diga rangi thoni kyabju shuyo na ani pingya yo lawa inarwa ani niga ming da tsama tungyo na procedure normal rai gi kogab chigyo rwa chances chigyo re ta niwa dil khari lana rwa ta kesi kirang la rwa ta procedure dublang rawa ina ani kirang supu trading gi thoni rwa ta naza dukja dindi yuwa ina ani jidang France lungba la leche rwa trading gi program la rwa anda CSS lana reta CMU lana rwa di dawasum gi jela machine shue gi topdang di yo ma rwa yimba yini gi kerang supu da dinde gi kangi yu na ta procedure trading gi toni rwa procedure dublang cha je rwa ani ta menga la tuyong gogu du na rwa ta menga chimbu dunzu la ya mang che rwa tanda legun dinde yo sar rwa di legun di ta dirsha anda kiranzu la trading gi program meche CSS le rwa complémentaire santé solidaire di meche ani di menga dinzu gi kala warta menga chimbu dinzu nanglo gi legun dinde yo rwa legun di gi ming la ya permanence d'accès aux soins de santé le do di nyema nyi gi nyentun ji suye suye rwa di tsokpa di gi ani CSS le rwa complémentaire santé solidaire me gyo gi riksu gyu wala rwa an kirang France na leche dawa sum chim meba ina trading gi program midu an di gi tsokpa di gi tagyon chik do an kirang naza dukja da da dinde yoba ina amji tuen duk che che rwa ani shugu dinde suyo ina ani yang procedure dublang ni rwa ani ya normal chaya la ani ta kirang subu gi thala ore trading gi thone nishi dukja dinde dus la che rwa ya normal te gi yang lamga chi gi yosar do France lumbala ta dinde thanda bodo chungyo rwela na ta peba kyabji shungi mangji nishi dukja dinde kinda kaya ling maro sogur hatakta dinde yoni lidu kala tis chi kagwe yore sambudurwa ini ngima nga des gyada chonga da dinde la dewe kabla rwa ta gyada chonga la na ngima ta phone tanda ini yosare kaba tangche yang kamba yarngi dinde yorto hotel dinde nal dinde kabla procedure dublang yagyo mangbuji nyamdu kengyo yo kedu kala Pakistan puguji thuswa kora hepatitis B do ko hepatitis B yobe kengi rwa ani kola ya procedure normal rawa da dinde chungsrwa dide
onchini ya lamga chik undi yores lai ro ta lamga sumba dikhar lana ro nichar thanda pheba ta resum la ro ta sums ta ngal dewa yu ro chigida choba nanglo le ya dishi jaso ani pheba chigi kharchi dulana ro ani pheba pomu chigi di lungba la ya ro ani ta chu rak chagyo gi phujik ani korang gaucha songs ani mize nyamdo ke yins ro di indukabla ani pudi ngene ya yigi jiti ani pomudi ngege de garo cha sonsta ngani mize nyamdo ke yins mola procedure normal tero chidas lani yigi jiti ro ani pomudi nege ni nga pudi de nyambo ro ani recipe sin number le ro numero etronje number dinde khajang dinde la denge chi nyamdo le nga gaucha sons ani mize nyamdo ke yins ani procedure normal chidas lani ro di yigi tiro chinge di anzula pheba la namsha gyund ne robachi denge ro rafel sargi tigorisha a morangi ta tiche ani morang garo gi tiche prefecture la tang ro tang di kabla morang la procedure normal rai ro ani di nangshin gi mogi ta lamdön chi ro ani punis la tanda inde rachi puji gi da dublang choba nanglo la las nyegi inde chi che ni nyama phamudi lamden chi sus ani ngarang la ya procedure normal ra sus ina shin ngejar puji gi ya khora rangi de chi sherwa chidu kabla ani khoge procedure normal chasha di induga ne ni ta khasang nyegi dublang ra na kangi gyewi gi yedang mangbu ji she ro ya kangi sangya lege lamga di sum di dus lai ro ai kran zu da garo inji minji garo thu che ro mizike goe da dinde kayo samar do ta nega bringa garo gi chi che kran inde thu sulla chi yigi di tini procedure normal rana yashiro di indu ya yigi di copy dinde gona ta china yigi damada ti che ya dingmaro shungde yigi tidang di ya kaga ji yoro da french yakpu shinge da ta kari ni ro di yigi di ani rafael sergi tijo re nyama ngala ya di gi copy di yoro ani ngal pomodi chungal tangso morangi mingda ta din sama masup shero an dis soso gi dis chigi rikpa yu che ni mingdi khawa thigu me ani goma chuna ngal ki thi thi chi darwa yan dinde thi che ani picture la ya di yigi di thi sana dinyam do lak cho di khar godula na pudi gi yigi thijo dela pudi gi ro kakda sejo che domiciliation che ani birth certificate dinde go yusare di korangi let recommended tang ani phumudi morang ngene ya ni let recommended tang on dinde che risha ani dinde che procedure normal chi rana ya susur lamdu ro ani dharing yendun di ani dinde doji ro ani kiranzula ya pendo yu rewa yu ani nyegi yendun di thama thambu sigyo na ani like share subscribe ani comment inji na ro na ankiranzu shugu gi thendala ya ni lamden le ro namshe gyundu ni garangi whatsapp gyuni chidi instagram gyuni ge ya dewa chinge na ni chidi ge ankiranzu lamden khari go gudu na ge ni ngal dewa chidaro ni ngal lega mewe kabla ni tongba kedu ni kabdu ni kiranzu la linge da di che yi so yi laso ni tagara yi chamlo la ya pendo yu rewa yu ani simjana go